Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Serangan gabungan AS Israel kembali menyasar hunian di Iran. Setidaknya 40 orang tewas dan 30 apartemen hancur. Serangan udara menyasar 30 unit hunian di distrik 4 Teheran, Iran, Senin waktu setempat. Tim penyelamat terus mencari korban di antara reruntuhan. Petugas darurat menemukan jenazah di puing-puing bangunan di dekat lapangan Resalat. Menurut data Palang Merah Iran, serangan udara AS dan Israel setidaknya telah menewaskan 1.332 orang di seluruh Iran. Hingga Minggu waktu Iran, 9.700 fasilitas sipil telah rusak. Wali Kota Distrik 4 Iran, Syed Mohammad Musafi, mengatakan serangan tersebut menargetkan area tempat warga berkumpul, yakni saat warga menyambut pemimpin tertinggi Iran yang baru diumumkan, Mojtaba Khamenei. عوامل خدمات شهری و شهرداری مشغول آواربرداری و بیرون آوردن اجساد و پیکرهای شهدا است.